ahantu bisaba kwiyangaja iyo ubonye ikarita hakiri kare rero biba biri danje. stade ikeneye amarangi ntabwo isize neza rwose zose kuko yaba amarangi burangi n'amarangi rangi yabona Zomborenga ikina na mugenzi we Ruboneka ariko Nigeria irawubambura Victor Boniface tangira kwa Onyemaechi irawisangira William Trust Kong tangira ku muzamu we Maduka Okoye. Trust Kong Minota 30 y'umukino hagati y'ikipe y'igihugu ya Nigeria ndetse n'u Rwanda, nako bimeze hagati y'ikipe y'igihugu ya Libya ndetse na Benin, biracyari ubusa ku busa kugeza ubu ngubu. Ubwo rero bikomeza gushyira heza ikipe y'igihugu ya Benin uko Benin ifite amanota 8, Nigeria 12, u Rwanda 6 no Libya ifite 5. Igisabwa rero muri rusange nuko u Rwanda rugomba gutsinda, ariko ikipe y'igihugu ya Benin ikaba yatakaje, kubera ko impamvu abantu bikwitse kuko gutakaza kwa Benin nuko nibyo amakipe yombi yagiye amanota 8, ariko kugeza ubu Benin nta gitego izigamye ndetse nta n'umwenda ifite, mu gihe cy'u Rwanda rwo rufite umwenda w'ibitego 3. Yego mu mikino yabahuruje Benin nyine bya bitego 3 yatsindiye u Rwanda muri Benin nibyo byahita biteza ikibazo, ariko Benin yo no gusaba kunganya byonyine ninganya irahita yigendera.